daming bulak. Bulak and cotton. Ayan pala oh, ang factory ng gatas, Saudi Milk. Sana yun? Yan o. Yung gatas o. Yung laklak ng ano to, malunggay. May bunga na oh. Pwede naman kunin ni Arif. Lapit na ako. Hindi pa late. Ayan na ang aming company. This is it. Dilim ah. Tawid tayo. Ganda ng kalangitan oh. Daming bulak. Oh. Cotton. Daming bulak oh. Cotton balls. Oh. Ayos. I'm here now. Pasok na ng gate. Ayos. Oh, suguram. Oh. Sarado pa. Ako nauna yata sa opisina. Sarado pa. Ako na pa. Hi, oh, Mr. Loknat is looking for girlfriend. You need one girlfriend? Yes. Filipina? Ah, okay. Then give your mobile number, huh? And you call him, huh? Or you call? Okay. Huh? See you next vlog. Bye.